Kanyang aki din! Kasano ngay pare? Kondisyon ka na, hindi manok ma. Ayun pare, ready to fight man ti manok ko. Kasano nga? Ilaban tayo ng arot indong bigat. Ayun pare, O nga pare. Tap na yung bagak kadagiti kakadwa tayo. Namnay, basta sigurado ang kondisyon ay na, wun nga rod pare, sigurado, mga bakdayjay, isungawan ti pagdanagam. Sa bagay mo kidi awampay mo ti manok mo abak pare. Talaga assure win damay. Wun nga rod pare, danag mo na ya. Sigurado, agdubli ti kwartamintun bigat, amangan paikit di ano ag triple. Kung nagtupay kan ka pare, mga bakti manok ko. Uwan nga ron pare. Champion ti manok mo. Ay katuna pare, nalaing ti manok ko kunak nga raod. Maibagay tinagan na fighter. Ay na. Magasim man pare. Adda pa'y gayam nagnagan na kiti manok mo. Ay katuna pare, adda ni fighter, adda ni sure win, adda ni bantam, kan aduda pa pare. Ay na. Talaga amayat ti panagtartara mo iti manok pare Talaga nagsisigla da. Ay katuna pare, kan adda iti tao amang tarakan iti dayta. Masapol analaing ka amang kondisyon kadagiti manok mo. Kasta ka day, pare Frida. Kat siyempre pare, kasanuda nga ron nga agbalin a fighter, no di mo mat idaaywanan anasayaat. Sa bagay mo da. Gusto ka pare. Ala, nayunam nga ro ti tarakin mo manok pare. Tapno adda ti ilaban tayo. Kit adamay ti pakairanudan may. Mari Aida, narapyan ka di ang nagawid nila kay mo dirabi ay? Jak ang mo maray, jak mo't dinamag nga agpay sundag itubing. Night shift nga min manen ti duty kita. Iso ajak amo no marabrabyan ti asawa. Jak mo't nga agpay sumadamdamag, tapasaray awan ijay balay no sumangputak. Apay ka de? Amo maray, dakkel ti pangabak day di kalmahon. Anya, unmaray, nangabak day ti palaut, isungarod anang gulpe iti do akis ti Red House. Balato na kanaw, kadag iti babaro anang kikil kan kuana. Anya, nukas na, naggapo iti palot ti inggatang na kadag iti insangpot na. Isumot lagayam apinunno na ti ref me. Ay kat nasayata, nukas na maray. Ay namare, sa anak amaragsakan, gapo tanaggapo iti sugal, dagiti ipakpakan na iti pamilya na. Anya aya, dagiti ingkarkargam iti karton, lakay. Anya akar taon bakag. Dagiti man nakakarton dita. Taraon dagiti tarakan ko amanok dagita. Kananda, vitamin da, kan adda pay shampoo da. Anya, Wen bakit? Nangingina dayta, iso akitama. Ang mga no ay ayamon dagiti ubay. ay na, Fredo, husto man nga minan day taatarakan. Sukatamkit din iti native amanok, tanaim-imas asidaan no partyan. Ay na bakit? Saan apang sida dagitoy? Kita man, tanagsisiglat da makilaban. Ay na, Fredo, saan anasaya at dayta? Bisyo dayta lakay, bisyo. Ay na, saan? Bakit? Saan abalay? Tasaan kumat abaybayan ti obligasyon ko kada kayo a pamilya ko. Ay na, pray daw.
Ag-agsapa, ngam dagita la manok mo ti ap-apro saam. Una, tatang, tapno makondisyon. Anya? Wen, tatang, tapno inton ilaban ko. Sigurado ang mga bakmanan. Kat kwarta manen, tatang. Anya? Ay, wen gayam, tatang. Nalipatan ka nga inikan iti balatom hindi na minsan na. Atoy. 5,000 na ita. Awatan yun. Ay, saan? Pre daw. Uray awan kwartak, no day tamat la, ti ibulbulsak. Anya? Nalakamat la maibus day ta, pre daw. Ang gapo tadi mo pinaglingetan, day ta kwarta. Kat no permiti lang at ko, di madama ti panaglaban dagiti manok may. Ay na, piloso po ka talaga, pre daw. Jack amaw, no anya ti sawakan ka. Dakkel man ti iyawid tayo ita akwarta pare. Wanya rod pare. Talaga asyuruin na kiti manok mo ah. Kunak nga ruden. Awan ti pagdanagan yu kadagiti manok ko. Uray pa'y dakkel ti ipusta tayo. Saan amayaw awan dagiti kwartayaw? Kahit agawit tayo ka din pare. Wen pare. Ngam intayo man pa'y gumatang itinaimas asidaan. Tapno saan man nga agungat ni bagat ka. Apay, talaga ka di nakapalubusan ni baka mo makipalaw pare. Saan nga ron pare? Isu atunggal sumang petak ang naggapoy jay palutan. Ay na. Romwar ti Armalite. Day tala manok mo ti ammum asaklutan si Kapredo. Apay ayamanan bakit? Kasangsangpet ko lang, ngam agung unget ka manan. Ta sino ti maragsakan iti dayta? Day tala manok mo tas asikaswam, iso dalatan ti saksaklutam. Ay no jak lang pampanunot, pinakan kon iti sabidong dagita manok. Ay, di ka agar aramay, ay da. Nangina dagita tapno amaw. Amangan no kurang pa iti sweldom iti makabulan, apagbayad mo iti dayta. Anya? Katuan ma, Anya? Ay talaga amarurudakan ka, Predo. nanay. Dita ka man naangan. Bakit? Apay ngay rekap mo tiri daw. Bakit? Lukatam da itoy. Maturog kan di tarwar. Kaidaon dagit ang manok mo. Anya? Umayak man makiturog dito'y balayaw, tatang. Ha? Tapay, pre daw. Ay na, nalabas nga ron ti asawak, tatang. Enrik pan nakid din iti ruangan. Kuna nakid di, amaturog iti ayandag iti manok ko. Kay, wan kumaa, pre daw. Anya? Ala, pumanaw ka dito'y balay, pre daw. Taing ka maturog, ijay ayandag iti manok mau adungdung wamlaunay. Ni tatang mat, di nakmatrabakan iti kasta. Ado ti lamok ijay ruar, sakit awan ulas kan pungan. Kaslaak ton nakakaasin Ay na, pre daw. Idi pay lang amin nga ibagbagakan ka, asar nga mon ti kinapaluterom. Taday tatimay sa apagrugyan ti pagsupyatan yo nga gasawa. Sa anak mo't anamin takal apalutero, tatang? Anya saan? Ay na, panunutem man dagiti aramidem. Agpanunot ka, bayat ana sa papay. Apay anapan ka pay lang ijay balay datatang idirabi Predo. Ni bakit mat? Kat no di mo ilukat tirwangan. Kunak man no katurog mo dagiti manok mo nga ipatpatag mo iti kastaunay. Ni bakit mat? Kasano akaturog ko dagiti manok kaw? Ay ka naturog ka kuman ay jay sirok ti balay da. Ay na bakit? Di ka kadi agkasta-kasta. San abalay?
Tamanok lang matibisyog. Wan, manok laang predo. Ngam di mo ka di ammo asugal dayta. Kita ama, uray ka kaisuna akwartam, ingkakit din ipuspus ta iti palot. Nasayaat ka di dayta nga aramid ha, predo? Sana bale, kanayon nakmat ang mga abak. Wan, kanayon kayo ang mga bak. Ngam kasanumat ngay, dagiti kanayon ang maabak. Anya lakit din ni bagat aya. Talaga kasta? Ay ayam nga rod. Nasken ang maawatan dadayta. Ta iti lubong ti ayam. Adda maabak, kan adda mangabak. Saan ngay ayam dayta, predo? Gaputa sugal dayta? Kat kaase, dagiti kanayon ang maabak. Gaputa mairaman ti pamilyada. Faith, anak ko, inton sumangpet ni tatang mo, diyukan ka ng dagiti isang pet na amakmakan, wan? Nanang? Nalawag timbaga kanak ko. Diyukan ka ng dagiti isang pet na amakan. Saan abale, tadamat dagiti gatgatangak aka ninyo. Wan, nanang, ngam apay ka di? Gaputa saan anasaya at awagas tinagtaudan ti inggatang na. Naggapo iti sugal, kat saan anasaya at ti sugal. Wan, nanang, ngam kasanungay no agungat. No agungat? Ibagam abinilin kayo. Kat ibagayo ti makagapo. Wan, nanang. Apay adiyukin nan dagitin sang patkwasida. Saan mat anak naksayan dagiti litson manok kan fried chicken. Kat day tamot ti paborito yo, Faith, anak. Nagsida kami ngamin iti pinakbat, tatang. Saan mi akayat dayta fried chicken kan lechon? Anya, saan kayo kanin amang mangan iti naimas ita? Day talap pinakbat ti amuyo akanain. Saan, tatang? Ngam binilin na kami ni nanang. Saan mi akan kanan dagiti isang putyo at araon? Anya, tapay ka no? Gaputa tiyo kayo nagbanugan tingatang yu, tatang. Anya, Wan, tatang. Gaputa nagtaod iti sugal. Kat saan anasaya at ti makisugal, tatang. Iso asaan mi akayat akanan dagiti insang putyo. nalabas ka matan ayda. Apay aya, Apay abinilin mo dagiti ubeng, adida ka ng dagiti isang patko amakan. gapo tadyak kayat apakanum ida iti taraon asugal tinagtaudan ti inggatang mo. Anya? Kanayon kumat nga ibagaday taken ka. Ngam apay adi mo maawatan. Ngam saan kumat apinilit dagiti tattao, amang iposta iti kwartada. Isuda mismo tinagdisno daw. Wan, ngam padam ida anak kulaapan iti panunot. Gapo iti pan nakaadik da iti panlaut. Kasano mo dagiti pamilya dangay? Kasano no kakaiso na akwartada da jay ngam sabali tinangipanan ti amada? Ha? Kasano no adda ti agbisin nga anak da gapo ta insugal ti amada ti paggatang da iti kanenda kuma. Oh, Ah, ita. Naragsak ka kade amang awat iti dakkel a kwarta? Idinto ta adda na awanan apulos iti kwarta? istrikto ka launay. Saan aki na istrikto dayta predo? Ngem ibagbagak lang dayta tapno agpanunot ka kuma. Kasano nga paray? Matuloy tayo, inton bigat. Ilaban tayo manan ti manok mo. Un pare, padasak man nga erwar dabantam kan surwin. Hay, ketwa na paray. Ngam, amangan no akong manan ni bakamaw. Day tangarod pare. Sumanaon tumanen, kat mangtad kit di iti malas.
Wano, sumuro tak kaya balayo ita paray. Mapan ko alain dagiti manok mau. Tapno awan ti awitan, minton bigat. Tapno sana makadlaw ni bagamaw. Ay, wunlangan paray. Mayat day ta na panunot mo. Tapno maliklikan ti panagapa mi manang kanibakat. Sigurado ka kade, Aida. Parchen tayo amin dagiti manok nila kay Mao. Wen tatang, ket awan ibatiyo nga oray maysa. Ang amangan no day tati pagrugyan ti saan yu apag kinaawatan. Saan tatang? Sakti makamu iti asawa. Mala, ibagakon ka dagiti babaraw. Taparchen mi amin dagiti manok nila kay Mao. Ay na, sakat naglulok magda. Wen tatang. Tatudo aywan dagita. Agsyampu da pay Anya, Wen tatang. Iso ang marurudak nga rod. Pulos asaan agumatang iti shampoo mi asa nga pamilya. Ngemanggolpe iti shampoo dagiti manok na. ay unay ni pre daw. Nalabas ti kinapalutero na. Naku na yun tatang. Iso ang nasaya at mat. Tanadanon ti kasangay ti anak mi. Tadagiti manok nan ti partyen tayo. Day talaang ti amok awagas. Tapno mapukaw ang mamimpinsan dagiti manok nila kay ko. Tadi na pulos denggan ti maibagakan ko na. Talaga nga ipapilit na ti amuna. Nay, adumot ti tao dito'y balay, bakal. Unalakay, kasangay nga rod ti anak na. Ayunan niya. Sika talaga. Di mo pa yan malagip ti kasangay ti kakaiso na nga anak na. Ay na, pasensya ka na, bakal. Busy ak tumot nga may. Naging bibisi Day talabisyong matlaang tininto na ram. Ni bakit mag? Ala, ayabam ti kadwam lakay. Naluto amin ang asagana. Mga tayuki din. Ayun bakal. Ay na. Sigurado ang naimas tilinutoy a pinikpikan. Ay na, masayop kung tibang ti sabaw na. Lagit di alakay. Nalaing dagiti nagluto. Kan maysa. Organic ko naman. Bakit? Sa dino tinangipupukan nyo kadagiti manok ko. Anya? Dagiti manok ko. Awan damotan itinang italyak. Nangyalisan nyo ngay. Ay, kwa lakay. Pasensya kan Ngem impupok mi idan ijay banga itay. Anya? Wala kay. Sana bali takasangay mo ti anak na. Kan may saan sayang, gaputa imas mo mat akinan. Anya? Ay, pinarti yung dagiti manok ko. Ay, isumat lagayam ako ng mga organic itay ti pinikpikan. Ay na bakit? Amom ka day. Champion dagijay iti laban. Kasi man dagiti manok ko. Uray kumano nang ibate kayo iti uray maysa. Ay nalakay, nauma akon iti kinapanluterom. Iso aday talang tinapanunot ko awagas, tapno sarda nga mun ti bisyom. Sana bali ko nakmanan, tainim imas mo mat tinangan kadagiti taraken mo amano. Awanan pare Ingo. Awan matgaya man ti kunatayo nga ilaban tayo intun bigat. Ne, apay ka day paray. Ay na. Ay, makasangit ak pare. Maasi ak kadagiti manok ko. Gaputa sumad gayam ti pinartida iti kasangay ti anak ko. Anya? Ano kasta, dagiti manok mo ti luto da pinikpikan? Un pare. Ay, sus. Kunak no gimatang da iti bikal unno kal.
Saan matgayam? Tadagitimat manok ko. Ay, na paray. Sakit na imas, di na may andaan naglutaw. Nagraman di sabaw na. Ay, uston pare. Ay, maasarak lang arudan. Karkaruan pa ilang. Ay, Ay na. Kunak mo adda mailaban inton bigat. Ngamawan matgayam. Gaputa dagiti matgayam mailaban kuma. Ay, imas tayo akinan. Ay, may salang tiket asawin dahi ta paray. ay, Agbaliw tayo. Isardeng tayo, tikinalaing tayo, makipalaw. Tapno awanan, tirumso apare ka. Pare pri daw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, wow! Nagpintas mo tanday taimad mo asabong, Manuel. Ha? Ay, una. Napintas kun nanginaray to bakla. Isagot mo ka di day ta kanya, Char. Ha? Sika talaga. Hangawan nak man Angawin ka lang mo si Kamat. Ha? Amok mo't anilor na ti pangisagot ami ti day ta. Wen, naman sa rungkaran ni Jebalayda. Wala. Sigurado nga ada itay jebalay na ta Sabado. Awan trabaho na. Sige nga Rod. Labsan ka pa bakla. Sige, ingat. Amom ka din. Manipod na mamo ka. Kila talimawag tisigod ang nasipngat alubong ko. Lorna, jak mailadawan ti ragsak ka marikrik na. Manipod na mamo ka. Sapay lang ko matasan nakapahayan. Saan mat, Manuel? Isuna laang, takayat ko nga ikan na kumapay itinaan-anay a panawan, tapno makapanunot. Ha? Di ka madanagan. Ta saan ka mat aparitan nga umay dito'y balay? Ay, agyaman ako na ino kasta, Lorna. Awan anyaman na. Sumarong karkalat na no kayat mo, Manuel. Hay, nakaswero-swerte ka talaga, friend. Ha? Oh. Apay manan anak ko nam date. Wen ata iti kinaad-adu ti babae dito'y lubong, sikat na gusto ni Manuel. Ha? Sika talaga. Among kati, nainggit talaga ako sa'yo. Anya? Oo. Iso nga aklo naman ni Manuel. Tanong saan? Siya akong timangaring kinkwana. Anya? Kat numayat lakit dikan ka. Apay kit dinasaan. Hala, kunam day taang gaputa at dapat isabaling agdataton ken ka ni Berteng. Detang iwat mo. Ang mga noad na makangagan ka. Narigatan. Ay na friend, no siya si ka ni Manuel taklunam. Saan ni Berteng? Anya nga iti, maghanap mo iti dayjay amang martag. Ha? Konsumisyon! Sino ngayon mo dito kachat mo? Nga uray lakas taon ay di pa nag-is-isam mo. Ah, ay kwa. Siguro ni Bertingan niya. Hoy, judgmental ka. O ano? Ni Manuel. Ah? Ay basta, ibagaktukan ka. Saan pa ngita? Anya lakit din na ya. Itantan mo pa ilang. Di mo pa ilang ay baga ita. Aguray ka pa'y friend. Sa anak pa'y aredi ang mangipod no iti amin. Ha? Anyat kahit mo asawan. Ay basta kunak mo. Ibagakto, nena.
Ay na. Kunaklaki, din o sino ti masabat ko anak kapurma. Si kamat gayam berteng. Ha? Saan anailasen? Gapo iti kinataer ko nana. Aniya? Ay, si ka talaga. Ada sakit mo adurog. Na, Kung kunaklaan nga mamati ka na dagaws. kung laki din no. Kat, sa dino nga iti papanam. Sa dino pa'y kuma. Ija ayan ni Lorna. Inaman sa rungkaran. Ha? Barang aklo na nakitan. Ay, katuwa na. Lalaingab ti agaram, tapno aklunan na ka. Tapno adamot langan pakiwatwatan. Makaig-igo pa kun itinapudot asabaw. Anya? Nalambin nga ti subil ko kan. Gapo itinagpigsa nga atake ni Christine. Isu nga agpawatwat kayon. Nasayaat ka de. Ay ayatan ka unay-unay, Lorna. Si kalang ti babae ti biyag ka. Awalan ti sa balibay. Agyaman akno kasta, Berting. Sabay la kuma. Ta sa anak apaayan. Ha? Diyan laki di ka ba ilandag biyag. No paayon nak. Ha? Anya kalakit din aya. Awan matiimbagak apaayan ka. Ano kahit mo asawan? At ang namak? Ay na, agyaman ako unay, Lorna. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, Berting. Ikanak la ko maitibasit a panawan. Tapno agpanunutak anaimbag may papan iti dayta. Awan parikot iti dayta. Uray mano abulan wano tawan. Nakasagana ak nga aguray. Basta siyak laki ni ti pagtungpalam. Tiyak man amoy di daya Lorna, no asino at talaga ti magustuhan na. No ni Manuel, wano ni Berting. Wan nga rod. Hinton kwan, hagawak ni Manuel kinkwana. Anya? Ay, si ka talaga. Imposible no di nak maadal nga ayatan ken ipatag daya ang lalaki. Ha, adamot lang ka. Da. Da! Ikatuan man. Nang runan og make-up iti kasta unay. With matching eyelash extension. Imposible sana may bawing ti panagayat na kanya. Ay na, nagadumanan nga na ibagam si kabakla. Intakit din tapno saan tamala daw. Okay, let's go na. Ala, agtugaw ka, tamang isaganak iti merienda ta, Lorna. Agyaman ako unay, Manuel. Awan na nyaman na. Uwan gayam, anya tikat mo merienda. Ore anya, si kakit dimat. No anyat adda kat iso. Sige nga rod. Mabiitak lang ang mga isagana. Agbuya ka lang iti TV dito'y salas. Ato iti merienda, Lorna. Ay wow, umay ka pa'y laang nga maangangot kung tibanglo ti inlo tum a merienda. Kasta ka di. Mala, agmerienda ka. Masigurado ka magustuhan da ita. Ay, anya matanda ito'y paginumanda. Awan nga tati baso da aya. Tanagibusan mat iti cup noodles da ito'y inted na paginuma. Lorna. Ada ka di bagbagam? Ay ikwa. Awan Manuel. Mala, agmerienda tangarudan. Adda ibagak kada kayo. Anya ding tay, good news ka di? No good news. Ibaga mo na. Ngam no saan? Ay saanan. Anya, Katput no, matimbaga ni Nena. No sana good news. Ay, bukudam latan. Yung ibaga mga inaklon mo ni Manuel, ay ibagawan sika talaga. Anya nga rod nga, ibagamon Kuang amin. Tagitakat.
Among matadyak kaya ti kwa. Plano ko ngamin nga aklo na kun ni Berting. What? You mean, sana ni Manuel? Jak kayat ni Manuel. Na-turn off ak idi na minsan nga impasyar na ijay balay na. Ha? Oh, Taapay? Kasano mga ngamin? Nagibusan iti cup noodles jay paginumanda iti danom. Anya? Gapula ang itidayta? Na-turn off ka? Ay na, matungpakan sakit din a babae. Anya kalakit din aya. Nasaya at mata imay ka ita Berting. Kwa. Imayak ata, imbaga magkengkay din na minsan, no umayak itanghal daw. Wengayam. At ito sabong ken chocolate para ken ka. Ay na, agyaman ako na Berting ko ak kagwapuan. Anyat kahit mo sa wan. Aklo na kundi ayat mo Berting ko. Ha? Agpasulong na. Ay na, wow! Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Makuna akong akaayan-ayat kan. Yahoo! Pasensya ka kuman Manuel. Ha? Anyat ka't mo asawan? Jak kayat apasakitan tirik nam. Ngam ad-ad-dalaang amasaktan ka. No bilang tagtultuloy ti panagdatdaton mo kanya. Ngam awan mo ti mariknak apanagayat kan ka. Ha? Mangsapol ka laangan iti sabali nga armam. Sana bali, taado mo ti babbalasang dito lugar tayo. Lorna? Agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apang asim tasardengan nakkuman. Ni Berting tay ayat. Iso tinakarik na ak iti ayat. Saan asika? Iso apasensya ka kuman. Lain bagbanta na granata, Lorna. Nana, Kaya't ka man as haludsudan, maipapaniti pa ng upay mo kini Manuel. ha? Apay ngay, asaan nga iso ti pinilim? Nana, no ni Berting tinakarik na ak iti ayat, awan maaramidan nyo. Iso nga ro ti ay ayat Sa bagay matkit di, Makapa-turn off ngamin ni Manuel. Agasam man, ta idinapanak ijay balayda. Awan pa'y tinatino abaso damat. Nagibusan iti cup noodles ti inted na anaginumak iti juice. Aniya? Iso ajak kayat ni Manuel, Nana. Ken ti may sapay ajak na gustuan ken kuana. Makikita dagiti tattao akanayon amapan agpidpidot iti bisukol ijay talon. Ha? Jak kayat ti lalaki akas jay, Nana. Jak kayat kunak manan. Ay na, friend. Agpanunot ka kumamata na imbag. Ha? Agpanunot ka iti mamin ribo. Gapulang ta nakita makap noodles ti baso da Manuel. Sangkit din nga iso ti pinilim. Saan lang aday tati makagapu, friend? Anya nga ron? Kanayon mat ngamin amapan agpidpidot iti bisukol ijay talon. Ha? Nakababain no bilang laang. Anya? No siyak ti girlfriend na. Ay na, matayak lakit di iti bain. Diyos mio, Marimar. Naggrabaw mo tan dagiti rason mo. Si Kalor na. Anya ka mo tan nga. Ay basta, ni Berting ti kayat ko. Nakasaritak mo ni Manuel. Imbaga kun kankwana nga agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apasensya kunak kankwana. Ay na, kunaklakit din no asino tinakaidda dito tugaw. Si kamot gayang Berting. Kat nabartak ka pa'y. Nga ron, nena, naggapuwa kami ni Jile.
Ijaya ka na pan iminom. Apaw, sana all ang rod. Naimbag ka pa'y tadala ta kwartam amapan mo inom. Ijay pa'y ili agasam man. Awa, kano pa'y mo na naawa na kiti kwarta? Ha, adda ka na yung di kwarta. Anya? Iso nga ro, da siyak ti inaklon ni Lorna. Taam mo na ngamin asaan to Apolos nga agbisin iti din na. Agasam man. Wan, pudno ti bagbaga. Nasaya at ano pud nulay ta ibagbagam. No saan asa ulaang. Ha, anya lagi din na dito. Pudno ko nakatuman niya. Kat agawid ka nga rodan. Sapay na barbartak ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kan ka ditoy. Isumit lagayam asaan na asungsungbatan ti awag ko edi kalman. Tagayam na paniminom ijay ili. O anya, kayat mo ti kasjay a klase ti lalaki, Lorna? Ha? Gapula ang itibartak na, maturog anywhere. Saan ka di adayjay nga ugali kan aramid ti nakababain? Anya? Agpanunot ka ta na sa papay. Sapay la kuma, ta saan ka nga umanugot apa ikalay sa kankwana. Kalbaryo laki titibiyag mo kankwana no bilang laang. Ita, asaan kayo pa'y nga agasawa? Kastan ti ugali na. Kasanundungay no agasawa kayon, amangan no nakarkaro pa'y. Ay na, por Diyos, por Santo. Pakawa na mapo. Ha? Apay? Among kati, napan kami di pari di rabi eh. Kaduwag lagi di bakla agagayan ko. Oh, tapos? Amom, I was very, very shocked. Ijay para napanan mi. Nakapaskil ti rupa ni Berting ijay. Anya? Sinaludsud ko iti kasyer no apay. Kunada, asaan ka no ang nagbaybayad iti cheat na ti awanan bay na lalaki. Anya? Ay na Lorna, nakababain. Yaks. No siyak ti girlfriend ni Berting, matayak iti bain. Agasem man, tas ang lang amay sa picture timpaskil da par. Adua, 5 sakit dyan na bilang ko. Anya? Pangibabain ka? No saan pa'y nga imbaga ni bakla kanyak? Jak pa'y naamuan. Ha, ay kwa, pasensya ako man, Lorna. Bayata magkati utang ko dyan. Saan ko nga pa'y nga itang ta? Di da mga min nakaura. Iso nga impaskil dalatan ti picture ko ije barda. Awanin ti adu pa'y asao-saom si Kaberting. Agwin na swastan. Ha? Dahito yan ti maudi apa nagsalita ta. Lorna, saan ko nga malakastaan? Kasta unay ababawik itang anangaklon kan ka. Ha? No amukla kumakastagayam ti uganim amang ibabain ka. Kan napalanggwad ka. Ni Manuel la kuman ti inaklon ko edi. Saan asika salbag ka. Onya, matay ka nita. Gapo itibain mo kini Manuel, ha? Ha? Ay, wan nga ron, friend. Mababainak tunggal masabat ko. Hay nako, no iso ko mga mintinaklon mo edi, nasayaat ko ma. Anya kita rason mo ana turn off ka, kapulang iti cup noodle sa baso da. Yaks, naggrabaw ko nakmanan. Anya nga ita, adala nga rod girlfriend nang. Anya? Adan girlfriend ni Manuel? Yap, kat adamat, ni Eloisa. Diyan nga'y kolehiyala nga anak ni Nana Esther, Jidaya. Anya?
damag ko, akalpasan ti graduation na kat agkalaysadan. Nag-unfair matan ni Manuel. Danga ka talaga. Anyang unfair ng ibagbagam. Si Kaki di ati unfair. Napudno ti panagayat na idigan ka. Ngam day to'y tumat nga na berting ti pinilim. Anyang ita. Ay na. May paspaskil ti rupa na nagdakkel iti inuman. Gapo iti utang na. Yay! Just kick it day. Ala, bayamon, friend. Awan siguro kadakwada ti para kanya. Siguro, dumteng tulat ta. Adal letakin ka, Lorna. Asaan a pagibasaran nagiti baso? Kas kada pa nagpidot iti biso ko ligay talon. Tapno maibagam, nga awan masakbayam iti may sa tao. Mawatam! O di ka, danga ka! Di ta ka malaran, makauma ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sonya, anya ka di man ti mangmangag ko asayang guseng. Anya mananday taya. Asika kanumot ti agiwarwaras iti san apod no adamag. Anya, nakangagam ka di iti kasta. Asino man ang tinangibaga. Ibagam man ta si Pangulak de tatao. Unay kamaten, Sonya. Chismosak na tangsit ka ah. Na, Apay nga imbagam alupos ni Brando nga asawa ni Sisa akanakam. kat anya kumatimadi iti dayta, kat pudumag. Iso asaan nga agsikog ni Sisa. Gaputa lupos ka nga raw ti asawa na. Mano atawandan anagdandan na. Ay, una yun aya. Apay nga ta si kapay lang tinagbaling nga asawa. Saan ang mauawatan ti ugalim? Apay, Sonya, awang ka din nababate apa nagbaingking ka, ha? Anya? Ngam, apay payla damagag. Katropang payla ka makitkitan nga awan ti babain mo. Anya? Ay, sa dino ka di manan ti papanam lira. Agungot ka manin nanang. Anya ka kadi anya. Ungot ka lang ungot. Isa kay kayat ni tatang ti mapan agtrabaho. Gaputan na ungot ka. Anya ti konam lira Saan kayo pa'y gayam anaungot? Tulang kayo pa'y? Ay, una yan! Alakit din! Mapan kan iti kayat mo apapanan. Saan atilay bagbagam? Sige nanang, rumwarak nga rodan. Ngam ilutuan nyo ni tatang Amangan no agungot tumanan no sumangpat kat awanti kanan na. Kahit si kangay, apay asaan mo nga ilutuan kat tatang mo dayjay. Kut si kangarod ti darling na. Saan aya anagsin na pata kayo, nga agin nayat kayo uray rigat kan ginawa. Sige, mapanakon. Na, mala, pumanaw ka kidain. Ay na, malagip ko la ka nga rod, ti panagsalami iti sweet dance iti kasarme. Ay na, nagmayat ka manan ti agsala iti sweet dance. Ang dodmatan ti asawa kita. Agat linget akan ayon. Nusan alinget, agat mirasol matayin. Sa bagay, maawatak matkit di Anya ngay nga raw kat manalon mati asawa. Naimbag nga oras yon, Ana Sonya. Gumatang kayo ka di. Saan? Umayak laang makiinistoryakan ka. Awan ngamin kat kaistoryak ijay balay may. Aya, apay nana, naparante anak kin asawa yo aya. Pimanaw mo't nilira. Di na mo't imbaga ti papanan na. Ti mo't asawak, napanijay talon. Kasta ka di. Ay uwan, nadamag mo ka din, ti baro adamag. Ne?
Anya ka di mananday ta adamag, ayan, nana. May papan ka dagiti agasaw asisa ken brandaw. Amum kaday akanayon da kanu nga agapa. Gaputa basit kanaw tiyaw awat ni Brando a kwarta kini sisa. Ay nana na Sonya, sana po no dayta. Gaputa sana kas dyan ni Sisa. Agpadadaan nagagat. Gaputa uray at dalang iti o nagtibalay da ni Sisa at damit bukod na akwarta. Sa dino kumangay iti pangalaan na iti kwarta na. No addalaang iti unag tibalay da. Alaman? Ay na, kit no ag-on-online selling ni Sisa nana. Nagado ti buyers na sika. Sana akas ken ni Lyra nga anak iyo ang magitangdan laang intun awanan ti paggatang na iti. Ay na, skin pantasin na. Anya? Dagita ka diti yung bagbaga ni Nana Sonya kan ka, Mari Tumasa? Wan. Ay na, ngamimbaga ka sana po no. Kit nagtal na mo ten. Saan na nagsasao. Nang runa idimbaga ka sa lamakitangdan ti anak na no awanan ti paggatang na iti skin fantasy. Unay mo tan yan, ti Sonya. Imbes abagbagaan na kami akaanakan na, kadagiti saan anasaya at ngar aramiden mi. Saan mat? Ta chismis na kami kitin. Ay, wan nga rod sis. Ngam saan yun ngay ka no? Ngamin, awan mo't lang ti maghanap na iti kinalaing na nga agparbo iti istorya. Sa bagay, Oh, kahit kumusta mo ti online selling mo ngay? nasaya at natamat. Kaasi ti Apo, umad-adong matan dagiti customers ko. Ay na, nasaya at man nga ro, no kasta. Nang ro na ita abarmans. Ado dagiti kayat na amang tiri-regalo ka dagiti patpatag da iti biyag. Uwan nga ron, iso asapay la kuma. Taad dapat tinawadwad a pagpuunak. Tapno manayunan matan dagiti lako. Uy, sigamit gayam ti masabat ko, Sisa. Sa dino ka diti naggapwam. Siyempre, napanakitangdan. Saan akasken ka? Asumang sangpet laang ti kwarta di tasaklot mo. Urayom laang ti hintri ka ti asawam ken ka. Ha? Nagganas matibiyag mo, anya. Anya? Ay unay kamatan, Lira. Saan mo mat apanunutan nagiti kayat mo nga ibaga? Sakbay nga isawang mo. Apay, nasakitan ka. Pudno mata. Gaputa saan kamot amakitang tangdan. Nagadal kang agpayso. Ngam saan mo mat anay-apply iti natalged at trabaho. Ngamin, online seller ka lang. Wan, online seller aklaang ita. No pa'y nagturpusak iti kinaabuga siya. Angam, naragsakak iti online selling. Gabuta adamot ti malalak uray kaskasano. Kan may isa, saan akayat ti asawak amabanugak iti husto? Ngamin, kayat na amaadaan kamin iti anak. Ha? Katsi ka, saan ka di nagpatingga kamat iti first year high school? Ala ingka nga ro din agsapol iti panggadam anatalgad. Tapno may apply mo, tinaadal mo. Imbagagan ka dayta ni Lira, bakit? Wan lakay, katamam ka di. Awang pa'y mati uray may nga imbaga na amanang kanya. Ala, may amlatan. May sapay kit di napaka-stressam dayta abanag. Sa anak mo't ama stress karagay abanag. Ngamin, awan lang kanyak dagita. Nasaya at ang arno kasta bakit? Ayaw nga, kumusta ti business mo? Okay lang lakay, awan parikot. Kanayon mo't nga i-pick up dagiti buyers ko dagiti orders ta. Nasaya at ano kasta? San ka di amarigatan unay? Saan mat? Sika ngay, kumusta mo ti barbaro a project yung? Nasaya at mat, bakit? Malmal pasan. Isa makainanak matay. Nasayaat nga ron no kasta. Ngam saan mo kumaabaybay anti salunat mo ah? Well, bakit di ka mananagan? Gaputa ka na yun nga agan-anan para kadata.
babain kayo talaga nga gina. Agpada kayo, ngawan babain nyo. Anya ka di man ang tiparikot mo, Tomas, ah? Wan nga ro tatang, kasangsang petulaang, ngamday tala agong unter aramidin nyo. Tikunayo ka day, kay saan ko anaamuan ti chismis mo kini Tomasa, maipapan ka dagiti agasawa asisa rin brandaw. Kasi kamat lira, nagalas dagiti bagbagam kini sisa. Di ka di mabaeng. Adayaw anasay-saya at ti panagbiagdangam iti sika. Apay tatang, pudnumat ngamin asumangsang petlaang ti kwartana. Gaputa urayon na lang ti sweldo ti asawa na. Ay nalira, at iwan na ka ani sisa, gaputa at dati online business na. Kan maysa, natural. Urayin na ti sweldo ti asawa na, ta asawa na kay ngaraw. Anya ko matibibi ang yaw kadakwada. Apay, pakpakanan nyo aya ida. Ah? Ay na, sakbay nga agsaw kayo, may papan iti kaaro bayaw. Kita nyo mamabasit na magiyaw. Apay, diyo aya makita ti sitwasyon nyo. Sakbay timang bibiyag kada kayo nga gina. Kaputa sak na obra. Idinto tadda kayo lang dito balay. Nalaing kayo pa nga ron agumatang kadagiti produkto apang papudaw. Idinto ta awan mati ipikto na kada kayo. He! Anya? Ay, Tomas, makitang tangdanak mata. Unay siyang matatang. Wena, makitangdan kayo nga may sa nga aldaw wano duwa nga aldaw. Urayin nyo laang no at dati iayab da kada kayo. Atiw na kayo nga dayo ni Sisa. Gaputa ura at dalangi di balay na. At dati pagkwartaan na. Kumata man iti may sa bungon na bukel, manang Tomasa. Oh, ato yo. Nagyamanak. Nay, apay ngay abukal ti si dainyo, Brando. Awan ka din, di gatang yu itinaimas asidaan niyo. Ay, salmot nga iti kastante. Agsida kami mamut iti bukel. Makapauma ti kanayon alit yun. Ah, Nanason niya, anya ko manubukal lang ti ginatang ni Brando. Apay anya ti dagas na nga dita. ay kwa, awan, msigay, inakaw. Ay, pimanaw mutlangan ni Nanason niya, Brando. Hun nga rod. Ay na. Aglablabos nga minan ng tison niya. Iso akas dyan, tingsong bat ko kengkwana. Ay na, Brando. Gusto lang da dyan bagam. Barang agnakam da dyan apakot. Ay, una yan. Engineer ngambukal mati si daan da. Hey, dadahil ka din ti ulom sika. Ay, san? Makakatawak lang. Gapu iti bukal asidaan dagiti kakaanak. Ay, mandamat nga gasawa. Kunak man no da kwartada. Ay nasunyaya. Apay, anya ka diti nakakatkataway di dayta. Saan agapaw taadda kwarta ket saanan nga agsida iti bukal. Naimbagpay ka dakwada ata, bukal, datayo ngay, bugoong lang. Datayo, tinakakatkatawa ti sidana. Kapod naman. Awan sidaan tayo intun madamdama. Katawa amkit din ti bukal. Naimbag da pa'y taadda bukal apagano da iti innapoy. Kan may sa sigurado anaumada ngamin iti naimas asidaan. Basol mo no apay abuggoong akadayon ti sidatayaw. Manggad ka ngamin iti husto Ibagam day ta iti bagim. Ken iti sadot nga anak mo. Sana siyak. Ngamin. No siyak. Todo kayo dak. Tapno adda ti isuportak kada kayo asadot. Akabalay ko. Anya? Ala. Agsango kayo iti anak mo amangan. Tainawagan dak na sisa. Naluto ka nun tibukal ken kiniing asidada. Ijaya ko namangan. Anya? Sorry.
Ano sam tibuggo ngay? Tasaklaang ti inawagan ni Sisa akat katawaam ti si Dada. Bakit? Saan ka di ngayon ton umay alawas ti det anniversary dananang gantatang? Aywan kaya magpaysoan niya. Naimbag man ta nalagip mo lakay. Wan bakit? Kahit ko kumangagparti tayo. Agisagana ta iti pagsasangwan tayo. Ta agayab ta kuma iti mang misa kadakwada. Sigurado ka iti dayta? Wan bakit? Di mon panunutan ti magastos. Sana bale, tama minsan laang mo ti makatawin. Ala Katuan Kat agyaman naklakay, gaputa saan ka naimot. Ay na. Awan ti maala ti kinaimot bakit? No naparabor ka, nabuslon mo ti parabor ama isublikin ka. Masayata na sabat kayo Anggal. Sa dino ka diti papanan nyo. Papanak man iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Amangan lumabisindan. Kasta ka di Anggal. Kahit kayo kung mga awisan, iti basit a pagsasangwan tayo inton ikaduang aldaw. Kasta ka di kanakan. Ay wala. Anya ka diti okasyon. Det anniversary day dinanang gantatang Anggal. Ay wala nagpaiso ka nakan. Sige, umayak daw. Agyaman na Anggal. Inangkarod Anggal. Amangan lumaladawak pa iti trabaho. Mala, inakmutan iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Nanang, nangugyo ka din tagwarwaras adamag. Anya adamag lira, pagsayaatan ka day. Ay katuan ananang, amuyo ka di. Agparti ka no da si saken brando iti baboy inton umay alawas. Celebraran da ka no ti death anniversary day di tatang nanang da. Kasta aya. Ay kat mapanta. Wat day tan ko naman. Awan pa'y mati inyaw awis da. Inawis da nga ta ni tatang. Ay na, kasapulan pa'y laeng ayat ti awis-awis. Sanon, ngamen, kaanakakmot ni Sisa. Sa bagay, husto kayo nanang, iso ama pantayo. Anyamot tanday to apansay. Kurang ti mantika kan rekado na. Ungarod nanang, uray day ti adobo, kurang ti patatas na. Kun kasla saan unay anaraman. Agin papartida pa'y lang abay. Kurang magkayam ti budget da. Ungarod nanang, kaya't dalaang agpasikat na. Ano santa na kanin na? Angam inton madamdama. Agyawid ta iti sagana da. Tapno saan tan nga agluto inton sumangpet ta. Nanang, mangalata iti adobo. Kun adda nakitak asaan analuto a karni iti kusina. Kargaam to day ta ekubag. Ay wan lira. Tapno mairanod tamot iti day to'y papaskanda. Kasta na kiti nanggag ko komento na kita aginay di nagparti kayo Sisa. Ay, unay mutan. Di da kumalatan imimay no kastamot lang ti bagbagada. Panagkunak. Husto mo titimpla dagiti babbaros iti pansit alinuto da. Kitwan, mayat-mat, nagraman. Ay na, mas dawak man ngagpaiso iti ugali da kita agina. Saan mo takas yan ni Tata Tomas? Puskol at talaga tiro pa dagita at tao. Saan dagat nga agyaman? Taada sagana. Nairanod da pay. Uwan nga rod. Ay na, kano nagado tinyawid ang adobo. Nagala na pa iti karne iti kusina. Ay, amok daytan nga ugali da. Uy-uyawon da ti makan, ngam kanan damot gayam. Ngam awan kumamot ti parikot iti dayta.
Ti kinalaing dalaang nga agsao ti jak magustuhan. Isupay Ay na, agpada na pa yung mga ginay ito gali. Chismosa kan managuyaw da. Ay, anya laki din aya. Awan mo ti among nga aramidon may adakas kadakwada kat. Gamjak ammo, no apay akas jayda kada kami nga agasawa. Panagkuna, kit apal ti makagapo sisa. Dakes nga apal. Iso akas jet aramid da. Lakay, anya ka di man nandiyan ang ikaw. Silibraran ka no dasi sa kan brando ti wedding anniversary da. Pudno ka day. Anya ko manupod no. San kamit nga imbitado? Siya lang tinimbitaran da. Anya, asawa nak Tomas. Iso ano inimbitaran da ka. Kaya't naasawan, imbitado akmo. Na, nagpuskol mo tinda tarupam. Jak kaya't ti maibabayin si kason niya. Iso asan kayo amap-mapan intun madanon day tangal daw. Kaya't mo man wano saan. Mapana. Nawatam. Sige, mapan kayo. Yung di kayo umababay kanya, kumadayo kayo. Kinisaan kayo nga agisawsawang iti uray anyala dita. Wala, Tomas. Kinsan aday ta iyawid yo amakantin into na rin nyo ijay. San kayo amang ibabayin? Mapnag kayo iti-itid da. Ay nawunan, Tomas. Nagadulakit din day tangay bagbagam. Kas kala perfecto matataaw. Anya laki dain. Ti talati paglayngam nga bakit. Ti sumungbat. Iso at tinulad na kati anak mo. Padpada kayo nga gina. Ada pala pa wedding celebration na. Saan dan tumula ang amakanak? Anya ko mati koneksyon ti kawan anak ti panagselebrar da iti wedding anniversary ngay mat nanason niya. Sigurado nga inutang damanon ti inaramat da iti da iti apaskan. Ay na, da kayo mat nanason niya. Imay kayo nakiponsyon. Ngam agkakasakit mo dagiti isawsawang yo. Kaya ti asawan, tilaang makanti gagarayaw. Sana tapno makipagragrag sa kadakwada. Ha? Anyan ti ko na yun, andison niya. Brandaw? Ada ka dita? Well, kat nangag ko amin nga imbagbagayo ken ni Manang Tomas. Unay kayo matinanti. San kayo kading agbayin? Imay kayo pailaan, nuday tamot lang ti bagayo. Ay, kukwa, Brandaw. Ay, Oh, apay at di ka makakuti dita nagtakdraman ti. Kas kamutin na freezer. Tapno mo yan ti. Saan mi nga inutang ti kwarta ginastos mi iti daytoy apan ang silibrar mi iti wedding anniversary mi. Bukod mi a kwarta tinaramat mi. Kan insilibrar mi ti anniversary mi. Gaputa kayat mi apagyamanan ti apo iti panang tarabay na kada kaming agasawa. Saan atapno agpaapal? Ala, agawid kayo ng tison niya. Awan mo't lang ti ganas na amakitugtugaw kayo ditoy. Daday tala agibagbaga iti san anasaya at arabidan nyo. Ala, agawid kayo! Anya ngay ita, si kamot tan tinaibabain ka nagiti bisita na si sakin Branda. Ay, jak ipagarup amangag na amis mo dagiti imbagbagak. Ay na, kasta unay tibain kaw, idi pinagawid nak ni Brandaw. Ay nasonya, uray sa anda amangag amis mo itingiwat mo. Amudan ti ugalim, amulan ti ugaliyo iti anak mo. Ay, kasla jak kabailan ti rumwar dito'y balay. Abangan nukat katawaan dakitan dagiti karo batayaw. Ay kasigurado agamala, tangay napuskol mo lang ti rupa. Rumwar ka, taing kagkid daw iti pamakawan, kadagiti tao ang nagbasulam. Just kika ba kayo?
papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.